Muzayyin Nabi torok lakon na Nabi Muhammad nikah. Nabi Muhammad nikah tak toman nukolan kau reng bini, tak toman keras kau reng bini. Subhanallah, saya ke satu aja rajin nak itu ternyata satu aja seneng mewah anak abe seneng karena laki tak toman kasar, laki tak toman nukolan. Maka gula ban sampean Muzayyin bukan gula ajunan bapak tore teroh Rasulullah cek sampai kasar karing bini, tapi gula ajuan cek tinggal diam, wajib minpen. Kenapa? Karena reng laki kento paminpen, reng laki kento imam, reng bini kento makmum. Alhamdulillah reng laki imam, reng bini makmum sampai ke alam akhirat. Makanya reng laki itu cek tinggal diam, mun bini salah wajib masenga. Tapi masenga cek masenga isar pasar, cek masenga irong lorong, cek masenga inyak benyan oreng, pasenga ting lawa duan i dalam kamar, lama sok teh dunga, mari apa jang sonat, lau lode je, ate tenang, buru pasenga. Mun pasenga ilen jalan irong lorong kan ngosok bini gitu. Thank perasaan tiba ingat Roma kagui atoro tak toro cek tokol wa du malam pasenga boleh melarat yang bini itu sebab respon ternyata melarat ini laoning sateje kento ternyata sami mulja sebutan kaulah amul jaki itu marsetong niat ngireng lalampan epon kusteh kanjeng Nabi itu luar biasa ternyata. Muzayyin napa ojaan napa niat ya Allah abdina iate abdina abini kento keng karana ngireng lalampan lalakonna kuste kanjeng Nabi niyatul mu'min khairun min amali. Nah kenapa nek tau reng mukmin keto lebih bagus ben lakona jadi niat bagus luar biasa pada ben gula sampean samangkin nih ya aniat yate kok dekit sing depak kabengkoh insyaallah maca yasin upama maca kita ampun catet bi Allah bi malaikat ampun catet sing kok dekit sing depak kabengkoh insyaallah maca waqiah atau maca tabarak atau umum maca Al-Qur'an kita ampun catet sereng malaikat mun dekit tak maca tak apa catet ampun ini kan niatul mukmin Pak. Mun ania coba punten tak jadat Pak. Ini kalau murana Islam gitu. Kok deki bahannya coba kok deki di bawah bengko ala Korea ala aku salah. Napa saya aku salah? Ini kita jadat punten. Mun tak jele ngalakoni. Kita melampaui Islam, murana agama Islam gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, nomor tong. Pas nomor 2 reng abini nikah Muzayyin tero niat tero andi nak potoh solihin was solihat tero andi nak potoh soleh laki bagus solihah bini bagus anak kita tak laki tak bini tarjet tak soleh sepenting bagus lakona bagus andi anak laki bagus lakona seneng Pak. Ani anak bini bagus lakona seneng kau le ajunan target negak dinto beni pola laki punten make laki mun tampurat leng-leng Pak umpaman pelengan gitu tegi di anak laki soro mancela ipa ingat bireng tua alaben ting tamin tanekan ting tekani reng tuai kamu so abu wanteran tanian apa kiamat ki alam dunya gitu tegi Allah naudzubillah ternyata bini anak bini kau rotor oca cak kebaik tengka lah tunduk karing tua seneng odi kadin to alhamdulillah soalan 2 kento sepora Pak sepora gula sampean kento seneng ngak 2 okoran kenapa sih kor abah ahli ibadah nih gala si pertama abah kadin to bini toro oca saujatun solihah wa auladu abrara nomor 2 anak saya kali itu pada begitu para boleh soki makin miskin tapi bini teroca nyep odi gitu abah miskin anak teroca nyep odi gitu keng tapi tak langkung semua pekelar
Roma tingkat telok mobil mewah PC gempang emas atau koronto king bini atengka salah mun ipai ngak mancelak mun ipai ngak alaben jalan tanpa amit lako salah nyeleweng lako na kabele pasira orang sibis tenang macam panika tapi bagi sekudi gitu anak juga pengelar soki pengelar mewah emas banyak PC nyaman kalah keng anak tak terocak tak kira nemu tenang teritan iki nurgi alhamdulillah lah makan gula bersampean nih dua nih makan mula abe gak ada niat andi anak soleh andi anak bagus masya Allah alhamdulillah muka-muka tak kinun ki amin Allahumma amin pas nomor telok kan singkat nikah ke yang pun Rabu mula ki jauh perjalanan banyak perjalanan boleh hasil nomor telok abi ini kento kangkuin selamat dari maksiat kangkuin selamat dari sedekah anapa andi tambah ampun muzayyin ampun andi tambah saya ada tambah na isti'anah jadi mau keluar muzayyin maka temun berning bini ajoget ipasian rok pande bunyur alos koning kolen muzayyin ngatelai di baba muzayyin terok tuli mulai saya bengkon na intare iroma berenya ma isti'anah intare dua pak keroma kancing lah benga isti'anah pongke ketah lencak parukan pande malah paro seleberin mololo teku ketibi imbi muzayyin suruh ajoget persis bersih pasian karo dok pitena ini tambah nyamana aman orang adik bini itu aman ceritaan amin Allahumma bon sakento